ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ فجر الثالث السلام عليكم اليبدو ميريس بدل كل فجر تري مسلس لاغ برنامج كايكو اد مسلس لاغ ميهار اورغون ميغنستم داود عليه السلام غواه كايكو ميريس برنامج كوريگين غستباني الشيخ عبد الله جميل الاستاذ موسى نور ದಾವೂದ್ ಫೋನ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ದೋಸ್ತ ಬಸ್ವಾ ಮೆನನಿ ಹತರ ಬಯಕ ಪ್ರಥಮ ಬಾ ಮೆನನಿ ಮಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಿಹರಾಬುಗ ಅಳಕೊಂಡ್ ಕರೋ ಮಟ್ಟಕ ದಿವಾನ ಬಾ ಮೆನನಿ ಮಿ ದಿವಾನುಗ ಬಿಸ್ತೆ ಕುಟ್ನಾಮೆದು ಹುಕುಂ ಕರೋ ಮಟ್ಟಕ ಅದಿ ತಿಮ್ಮಣ ಬಾ ಮೆನನಿ ಮಿ ಇರ್ಷಾದ ನಸೀಹ ದಿನಮ ಅದಿ ಹತನು ಬಾ ಮೆನನಿ ಈ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಖಾಸ್ ದೋಸ್ತ ಆಗತು ಅದಿ ಮಾಲ್ಲಸ್ ಮನಾದ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಿಫದ ತನವಸ್ಕಮ ಮುಸ್ತಂದಿಕಮ ಬೆರಿಕನ್ ದೇವಮಾಯಕಸ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅಮಿಲ್ಲೆ ಮಸಕತುಂ ಟೆಲಿಫೋನುಗೆ ಫರೀಕೊಳು ಹಮ ಜಸ್ಸಾಫಾನಿ ಅದೆ ಕೀತ ರಸೂಲಾಗ ಅರಿಹು ಅಗೋಣ ನಿಕಮ ಮಿ ಮಾನ ದೇವ ಹದೀಸೆ ಬೈ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರಬಾಫ ಮಾ ಅಕಲ ಅಹದುನ್ ತವಾಮನ್ قط خيرا من أن يأكل من عمل يده بين نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده ಮಾಣೇಕಿ ಮೀಹಾ ಏನ ಅಮಿಲ್ಲ ಮಸಕತುಂ ಹೋದಾ ತಕಚ್ಚವ್ರೆ ಹಲಾ ತಕಚ್ಚನುಕೈ ಮುಕಶರು ಮಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ನಬಿಯ ದಾವೂದ್ ಫಾನ್ ಫರೀಕುಲ್ ವನಿ ಕದೆಫಾನ್ ಅಮಿಲ್ಲ ಮಸಕಪ್ಪುಳುಂ ಕುರವ್ವಾ ಮ್ಯಾರೆ ಕದೆಫಾನ್ ದಾಗಂದಾನ ಹದ್ದವಾಗೆನ್ ಎಚ್ಚಿ ಬಿಕ್ಕವಾಗೆನ್ ಲಿಬೆ ಫಾಸೈನ್ನೆ ಅದು ಹೆಂಗಮು ಅವನ್ ಮೆನ್ನ ಮೀ ಮಸಕಕುನುಮನ್ ಬರಬ್ಬೊಡು ಬಾರೆನ್ ಅವನ್ ಮೆನ್ನ ಕಿದ ರಸೂಲ್ ಅಲ್ವಾದೆ ಬಹಮಾದಿ ಕಿದ ಕುರಿಂಗ ಅವನ್ ಇಶಾರೆ ಕುರಿನ್ ದಾವೂದ್ ಫಾನ್ ಹಯಾತ್ ಮಸವನ ಮೀ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲಿಬಿಗೆನ್ ಬದೆ ඒ මීහා අමිල්ල මසකතුන් එච්චෙන් හෝදාගෙන් කේම ඒක මීරුකන් හසාස්වනේ එහෙම මීහක එච්ච දීගෙන් එච්ච කියස් ඒගෙන් හගීගතුක මීරුකම අගේගෙන් හසාසන් නුකරවෙන්නේ ඒ තිමා එච්චි හෝදන් කුරි මසක තිමා හසාස් කරවෙන තිමා කණඩගෙන් යගීමා තිමන්න මි කේවණි කොන් කහල එච්චෙත්තෝ මානකි තිමායන් ඒ රංගල එච්චෙත්තෝ තිමාගේ මයිදාතෙර මිදියි අදි ඒගෙන් ඒ හෂිගණ ලිබෙගෙන් දා බෑතන් ඒ රංගල ගොතුක හෝදි එච්චෙත්තෝ දැන් මිගොතු කලේපානු අලකොන් කරමටක ખાસ කරබාෆවා ගඩීගා එකලේෆාන් මීනවි මෙහරාබ්කේ අල්කොන් කරව මටක හිඳුගා දෙ khasmu මානකි දවා කුරා මීහක දවා ලිබේ මීහක ඇසි අද එකලේෆාන් කුල්ලියක වරන් බිරුරිකමක තෙද වඩාන්න එකලේෆාන් හිෆ්ලෝ කරවි ඒ එකලේෆාන් ගතොල් කොල්ලෙම බයික අයිකම එන්නස මී එද මීහක ඇස් දන්නවනි කලේෆාන් ಹಾಸ ವಡಾನ ವನವ ತಿಮನ್ ಮೇ ಮಸಲೆಯಕನ್ ಕಲೇಫಾನ್ ಅರಿಹಶೆ ಅದೆ ಮೀ ವಾಹಕ ಅವಗಮನ್ನ ಸೋದ್ ಸೂರತುಗ ಮೈ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಲ ತಫ್ಸೀರ್ ಕೊ ಬಯಾನ್ ಕೊ ದೆವಾಫ ಎಬೈ الشيخ عبد العزيز حسين وهكذا بيان كروا الله وهي كرواني وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه واستغفر ربه وخر راكعا وأناب هذا مي وهكذا وراء تفصيلكم كيرت قرآن الله سبحانه وتعالى بيان قرآن مني دم أرغندو مي دنبي آية معنى كي داود جفانو أركن قرآن إنوا محراب فارمتي එරි දෙ khasmunge wahakain khabar kale gifaanad libadagam pawe toy edemihun daud gifaanu innevi tana wain hindu ekale gifaanu sihi wadagate edemihun denneviye birfulugen wadanu gannawashe algon menneki de khasmunne algon menge ekako anekaka aniya ko fimu kale gifaanu adulun ekkibawe wada nogen haggu gotuga algon mennamedu hukum korowashe adi algon menna sidawegen wa tedumaga magu dakkawa de washe den ede khasmu එමිහුන්ගේ වාහකත බයන් කොදෙවි ඒ වාහකත බයන් කරව අල්ලාහ් හි කරවනි ඉන්න හාදා අඛී ලහු 99 නඅජ දෙම් කුරිමේ සල්ගොන් දෙන්නෙවි ආයත ආදේ මේ ආයතගේ මානයි මිහිරි දීනුගේ ගොතු අල්ගොන්ඩුගේ අඛිකේ එනගේ මිලකුගා නුවදිහ නුව බකරි වේ අල්ගොන්ඩ ලිප්පාවනි එම්මෙ බකරියකේ එනාබුනි ඒ බකරිවස් තිමන්නා දී ඒ බලහට්ටා මිහකි තිමන්නා කම්ගා හදාෂේ adi wahaka dakkaagin ena algonduge macca gadawegam fi den dawwa libe miha ekaman iqraru umaffahu daud ge faana vidaluye kalege bakari enage bakariye tereya ituru kurma edumun ena kaleya ekuri aniyayke muda ekkollagin ule bayveringe gina mihun ebbayaka anebbayaka
අනියා කුරතේ නමවෙස් ඊමාම් වේ සාලිහ අමල් කුල මීහුන් ඒගේ තෙරෙන් ඉස්තිස්නා වේ එමිහුන්නකි වරම් මදුබයිකි අදි දාවුද් ගිෆාන තිමන් අල්ලාහ් එකලේ ගිෆාන ඉම්තිහාන කුරෙවිකන් එංගි වඩාගෙන නෙවිය එහෙන් දෙකලේ ගිෆාන හදවා බොඩ් කුරෙවි රස්කලාංගි කිබුලා ඉස්තිග්ෆාර් කුරෙවිය අදි සයිද තිරුවේ තවබා වඩාගත්තේ අෂාක් ඉබ්‍රාහිම් අහමද් ಅದೇ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ದೆಮ್ಮೆ ಇವಿಗೆಂದಿಯ ಆಯತು ಮೀ ದೇಹವ ಮಾಣೆಯ ದಿಮ ದಿಮ್ಮುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆ ಬಾಲಂಜೆ ಹಗೇಗತುಗ ಮೀ ದುನಿಯೆ ಮತೀಗ ಮೀ ಶರಿಯತೆ ಕುರುಮುಗ ವಿಸ್ನಂಜೆ ಮೇಗಣ ನುಕ್ತಾತಕೆ ಹುಣ್ಣಕಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಮೀ ವಾಹಕೆ ವರಬಡ ದಲೀಲ್ ಕೊದ್ದೆ ಏಯ್ ದೆಫರಾತುಗೆ ವಾಹಕ ದೆಫರಾತುನ್ ದಕ್ಕ ಹುಜ್ಜೆ ಬರಾಬರಂ ಅಡುಹಂಜಿ ಹೇಣಕ ಏಯ್ ಏಕಕು ಅಣಿಗಕ ಬෑವರಿವೆ ಏಕಕು ಅಣಿಗಕ ಗುಳಿಗೆನ್ ಕಂತತ ಕುರಾಯರು ದೆಫರಾತುಗೆ ದೆಮೆದುಗ ಮಸ್ಸತ ನಕುರ್ಣಕಮ ವಾಣಂ ಎ ದೆಫರಾತುಗೆ ಮಸ್ಸಲವೆಸ್ ಹಗೇಗತುಗ ಅಡುಹಂಜಿ ಹೇಣಕ ದಾವೂದ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ ಮಿತಾಗ ಮಿ ಹೈರಾಂಕ ಲಿಬಡಾಣ್ಣೆ ಕಮಕಿ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾಣುಗೆ ಕುರಿಫುಳು ಮಚ್ಚ ಮಿ ಮಸ್ಸಲ ಹುಷೇಳುವಮ ವಡಾಣ್ಣೆವಿ ದೆಬೇಕದ ಕುಣತ ಮಿ ಮಸ್ಸಲ ಹುಷೇಳುಮ ಆ ಬಯಕು ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೀದನ್ನ ಮಸ್ಸ ಹುಷೇಳುಮ ವಡಾಣ್ಣೆವಿ ದೆಬೇಕದಕು ಕುಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಗ್ಗ ಗಾಯಬ್ ವೆ ವಡಾಗತುಂ ಎಯಿ ದಾವೂದ್ ಗಿಫಾಣ ಹೈರಾಂಕನ್ ದಿಬಿ ವಡಾಣ್ಣೆವಿ ಕಮಿಕೆ ಆದೆ ಹಗೀಗತುಗ ಮೀ ಕಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ದಾವೂದ್ ಗಿಫಾಣ ದರ್ಸೆ දෙව්ව මට්ටක එකදාගේ හස්රතුන් ෆොනොවි දෙ මලායිකතුන් ඒ දෙ මලායිකතුන් වඩාගෙන් එකලෙක් ෆාන මි දෙ හස්මුන්ගේ ගොතුග මස්සලේ හුෂා අලුවණි ඒගතෙන ෆහරග්ග වේදානේ මි නුවදිහ නුව බකරිගේ වෙරියා එයි හග්ගුගේ හුරි මීහා කමුගාවෙස් කොම්ම ගොතිග වෙස් ඒගේ හග්ගු ගොයින් අල්ලාහ් තබාරක ව තාලා ගේ මි බස් ෆුරුන් අලගොන්මෙන්න මි එංගෙන් දනි ದೆಫರಾತುಗೆ ವಾಹಕ ಅಡುಹಮ ಫಹೋಗ ಹಗ್ಗು ಕಂಡೆ ಎಳುಮ ಎಯಿ ಮಿತಾಗ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಫಾಹಗವ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಎಕ್ಕಮಕಿ ದೆ ಮಿಫದ ಎಹೆ ಮಸಲೇಕ ದಿಯುಮ ಫಹೋಗ ನೂನಿ ಅಳಗೊಂಡ ಮೀಗೆ ಫಾಹತ ಒಬ್ಬ ದೇವೇಕ ಹಗೇಗತು ಗಂಡೆ ಎಯಿ ಮಿಫಾಡುಗೆ ಬಯ ಕಂತತ್ತ ದಾವೂದ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮ ಹಗೇಗತುಗ ಕುರಿಮತಿ ವಡಾಯನ್ನ ವೀಮ ಎ ಮಸತ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ಕೊಮ್ಮೆಸರಕ ಮೀ ವಾಹಕ ಆತರಿಯಗೆ ಇಶಾರೆ ಕೊರು ಮುಹಿಮಕಮ ವಾತಿ ದಾವೂದ್ ಗಫಾಣ ಹುಷೇರುನ ಮಸಲೇಕಿ එකලෙක් ෆානු ගාද ෆුලුග මති මිස්තකුන්ගේ තෙරේග එබෑ මිහුන කුරිමති වා මස්සතන් හල්ලු කරවුම ඉෂින්ද වඩාගෙන හුකුම් කරවන් ඉන්නවනිකෝ දඬෙක්ගේ වෙරියකු එකලෙක් ෆානුගේ අරිහ මි අන්නනි ඇස් ආයරුගේ එකලෙක් ෆාන් ඒ දඬුගේ වෙරියා එකීග එහෙම් මිහෙකුස් එකලෙක් ෆානුගේ අරිහන් යාකම වනි ඒ දඬුගේ වෙරියා දාවුද් අලයිහිස්සලාම දෙන්නෙවි තිමන්ගේ සාහිබ් නබියායේ මීනාගේ බකරි තිමන්ගේ දඬවණි රේගණුගේ වගුතුග අදි වදේ ඒ දඬුගාව හුරිහා මේ බිස්කදුරු කෝලිත කාලය දැන් තිම මී මිකම්ගේ බදලු ලිව්මන් එදිගෙන් එගොතන් හුකුම් කො දෙවුමන් එදිගෙන්නේ මියදු මියයි කලෙක් ෆානුගේ අරිහ දැන් දාවුද්ගේ ෆානු බකරිතෝගේ වෙරිමිහා මුඛාතබ් කරවා විදාලෙකම වනි තෙදෙන් හෙయ్యේ කලේගේ බකරිතන් ඒ දඬව වදේ එතකෙති කෙයි හෙయ్యේ හැම හගීගතු ගාවස් දැන් බකරීගේ වෙරියා පුනේ ආදේ එකම් වෙජ්ජේ එගොත එගොතන් හිඟාෆියෝති බකරිත දඬව වදේ දඬුග හුරි මේ බිස්කදුරු තක්ක ආවස් කොෆියේ අගොන් මෙන්න එංගේන මේ බකරිය ෆෙහි ෆයි ෆෙනෝනේ වාගොයි දෙන්ගේ අගොන් විතර තෆ්සීලක එබෑකුණු දාන දෙන් බුනි ආද සාහිබා අල්ලාහගේ නබියාය එකන් ඔති එගොත වෙෆේ දෙන් දාවුද් ගෆාන විදාලුයි තිමන් කලේක් ෆානු මි හුකුම් කරණි කලේගේ බකරිත දඬුගේ වෙරියාගේ දඬුන් කේතකතිගේ බදලුගා ඒනෑ දිනුමෂේ දෙන් මිවාහ කඩවස්ව සුලයිමාන් ගෆාන ඉන්න වාෆා දැන් ෆාරිග අල්ගොන් මේ වාහකයාග සුලයිමාන් අලයිහිස්ලාම්ගේ වාහක මේ සිකුරු කරවෙනි කුරින් අල්ගොන් මෙන් ඒ වාහක බයන් කුරුමෙ නැති එහෙනම් මිස් මේ වාහකයා ඒ වාහකයා ගුළුමෙ වාති මිතාගේ ඉෂාරක් කරන් ජෙහෙත අල්ගොන් මේ හදන්නවනි ඒදු සුලයිමාන් ගෆාන යඩස්සවන් ඉන්න වාහ විදාලවනි අල්ලාහ් උංගන්නා දෙවි ඉල්ම මෙදුවෙරිකෝ තිමන් තියන් ඉතුරු බයින් ඉතුරු කොත් දෙවන් හෙයේ දැන් දාවුද් ගෆාන මේ සුලයිමාන් අලයිහිස්ලාම් එකම්ගේ ඉස්න දෙවීමා දැන් සුලයිමාන් අලයිහිස්සලාම් මි හුකුම් ඉතුරු කරවණි තිමන් මි හුකුම් කරණි ඒ බකරිතෝගේ වෙරි මීහා ඒනගේ බකරිත වදේ ඒ දඬුන් කේ බකරිතෝගේ වෙරි මීහාගේ මි බකරිත දඬුගේ වෙරි මීහාය දේශේ එයි ඒන එන් කෑබොය ඒගේ මි එච්චති ලිබිගතු මෂේ ආදි බකරිතෝගේ වෙරි මීහා හොරි ගොත හුන්නා නැත ඒනේ දේශේ ඒ දඬු බකරි වදේ කේ දඬු දේශේ බකරිතෝගේ වෙරි මීහාය දඬුගේ වෙරි මිහ දේශේ බකරිත දෙබා බදලු කොද්දේ එයි ඒන මසෙක්ක කොග්ගෙන් එක්කල දඬුගේ වෙරි මිහාය කුරින් දඬු එක්ගොත ෆුරිහම කොද්දෙවම
de migota maseko danduga ekka devana fahara musun as mebis kadru ala ehsaba diyama den dandu hawal kurashe danduge veriya bakaritan hawal kurashe bakaritoge veriya erun gondani defaratoge masala hallu wefe mi wahaka migota bayan korwima Dawud alayhi salam vidaluwe ti war rangal hukumeke ti korwi Allah subhanahu wa ta'ala timan kalek faanu hamdu korame kalek faana tiwaruge hikmate devvi tiwi min algon menne engeni mi debefa kadunnan Allah ta'ala devvi mativeri hikmata mativeri visnuma mistakunga meduga hukum kurumuga debefa kadunnan Allah devvi mativeri ni'ama Sheikh Abdulaziz Hussain ade ekle faanuge haya puluga algon menna taarikhuge safhataka balala iruga fenigen dani banu israilunge tere Dawud alayhi salam rasul kamagen fonuvunu iru emihunge terega adul insaf wani gellifa algon men kurirege danna fawani emihunge terega fahish amal taka noba kantattan hingamun diye egotun emihunge terega adul insaf wani gellifa wahab bin munabbah vidalu efawe banu israilunge terega evves kahala insaf verikame nuwe Dawud alayhi salam eba mihunge kayriya rasul kamage wada enne viduga em Allah subhanahu wa ta'ala ekle fana faslul khitab devviye ege munade ki rangal gotuga hukum kurumge hikumai ekle fana ade shakke vesdei mi mujtama'aka wara muhimmu ecche komme mujtama'i kiwes adul insaf e mujtama'akun gelliji kama wani wiya e mujtama'an halaku egin gadane mujtama'i ibn kathir enage tafsiruga liwa fawe walawla dafa'u Allahi an-nasa ba'dhum bi ba'd lafasadati al-ardu mi ayatuga eklek fan liwani veringe faratu e qawmegga adul insaf qaim qur'an bayak netejjiya e qawme halaku egin gadane mi ayatuga tafsiruga walawla dafa'u Allahi an-nasa ba'dhum bi ba'd lafasadati al-ardu mi ayatuga tafsiruge ekleifan miwahaka liwafawani ade shakke vesnei banu israelinge terega insaf verikan gellumge sababun emihunge terega hamanu jehuma fitna fasatan ofedi gen dia wagutega Allah subhanahu wa ta'ala Dawud kifana mi kantatami devani Sheikh Ibrahim Muhammad ade Dawud gfan ki hagegatu ges aniyaveri veriyenu ade ekalek fan raskan korawa uluvi adul veri kama insafa ekuga migotun ekalek fan korawa hukumta ves egotuma korawa uluwun ehnames hukum korama fahu emme fahun kun hiye korabun kama ekalek faana yaqime wadaga tima ekalek faan e hukuma meduga Allahge hazrata rujua wadagen tauba wadagati ade Dawud ge faana hukum korawma hagegatuga avaswe wadaga tumun dekhasmunge wahaka mi adwessew men neti e hukum korevege dimavegen diyei den efu korewun kun hippula bedwadaga tumun tauba wadaga tumun avaskurekama wani migotun ekalek faanu sayda korevikama wani tafsir ilmerin kore baybekalum vidalvi Dawud ge faanu salis dos wanden saydaga oikkama mujahida al hasana enum bekalunge riwayatuga wani miwahakata migotuga hadis ga warid wefawa kama man Allah subhanahu wa ta'ala mikama guligen wahi korwani sur saduge fansavis wana ayatuga faghfarna lahu dhalika wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab maane ki den timan Allah ekalek faanan efafa fussevime ay timan Allah ge hadratan ekalek faan kuttan kurawa akhirat dohun rangal maqamaka rujuu kurawa hushime ade mige maane ki hagegatuga Dawud alayhi salam Allah ta'ala qiyamatuga devwa maakame ekalange ekalek faan kuttan kurawun adi ekalek faan maak kurawun mi wahakataka fahu al-imam Ahmad riwa kurawani Abi Sa'id al-Khudri kiyat Rasulullah sallallahu alayhi wasallam garihun riwa kurawi basulaga maanaga ve hama kashwarun Allah subhanahu wa ta'ala qiyamet dohun ekalange hazratuga emme lobi vetikam bodu wegen wani adul veri verinne adi ekalange hazratan emme kuttam wegenwa bayge gotuga ekalange lavwane adi hama egota qiyamet dohun Allah ta'ala nurussawa ekalange azab emme gada kurwa fani harukashi aniyaveri verinnashe ada inna habba an-nasi ila Allah yawm al-qiyamati wa aqrabuhum minhu majlisan imamun adil wa inna abghadu an-nasi ila Allah yawm al-qiyamati wa ashadduhum azaban imamun ja'ir ade mi wahakataka fahuga algon menna mi hadis basfulun dehawa maane balayaru qiyamet duhuga man Allah hazrat Dawud alayhi salam ekalan hazrata kuttan kurawa Allah ta'ala bas wahi kurawani
e Daud alayhi salam timan Allah maakon hita duniye matiga kalek faanu ge riti adun kiyawa vidalwa uluvi gota atiman Allah taarif ko maakon hita miedu kiyawa vidalwa she ehen Daud ge faanu vidalwane ibras kalange wani e adu gendawa fanuntoy e kalang bas wahi kurwane timan Allah kalek faanan e adu raddu kurawa hushime ade min algon men engeni Allah taala devvi ni'matuge beenon koggin e kalangiya sanaya taarif kiya e kalang engeve gotuga ole mi hunna qiyamet duhuga Allah tabarak wa taala hazratun mativeri kama daruma e kalange devvanekan adi ei insana hiwes nukuraha gottawga e kalange devva mativeri ni'matekkan ehme miwes hagegatuga algon men duniye gole eruga visninje he nuktaye Al-Ustaz Musa Anwar. අදමක ශේඛ ඉබ්‍රාහිම් ඔගොන් වෙන්න ඒ බයන් කොද්දෙවි දවදක් ෆාන දිමායි ෆිතන වෙරිකමුග වාහක අද මිතනුග කණඩකින් බය ඉස්රායිලි රිවායත්තන්ගේ බුහුරි ඇස්ස ඒ මස්සලයා බෙහෙගතුන් අදි ඒ කිස්සායකේ කොංගාලි කිස්සාය කම ඒ කන්දත්තකා මෙද මිහුන්ගේ බය ෆොත්තෝගේ බුහුරි එන්නස වාහතකි ඔගොන් මෙන් එබස් හාලේග මේ මොතබර් ෆොත්තෝග ඉස්ලාමී තාරීහුගේ සදීත ගිසුල් අම්බියාගේ සබස් මොතබර් ෆොතේග අසහරි වාහතකේ නෝ අද මෙතනුග මේ මයල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ දාවුද් ෆාන ෆිත්නවරි කරබිකම බයන් කොද්ද බා ෆවුන්න ඒ සෝත් සූරතුග ආදමයක් ඉබ්‍රාහිම් අහමද් ඔගොන් ඒ ආයතු ඒ කියවා දෙබ්බාෆි අද ආයතුග මානවස් මෙහර මයල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මෙතනුග ඔගොන් මෙන්න දාවුද් ෆාන කිස්සා මෙති හුකුම් කුරුමුග බකි ගොත්තක තබාවම අංගවා දෙබ්බාෆ අදි ඒ හුකුම් කුරාර එබ්බස් හාලෙග්ගා එකකු දක්කා වාහකගේ මච්ච හුකුම් කොගෙන් වාණකම අදි හුකුම් කුරම්බානි දෙෆරාතුගේ de khasmunge wahake sangan adhuma fawga kan awmen mi wahaken bayan ko deba bari ei paharik gakam sabun hawa nafsan imiheka tabawe danati sot suratuge 26 ayatuga ma Allah subhanahu wa ta'ala wahi korba foti ya daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna an-nas bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillahi innal ladhina yadhilluna an sabilillahi lahum 'adabun shadidun bima nasu yawm al-hisabi माने की ए दाऊद गफाने तिमंग अल्लाह कले गफानो बिमुगा खलीफा कमुगा लेवीमे मिस्तंग मेदुगा कले गफानो हग्गा हुकुम करवाशे हवा नफ्स कलेफानो तबावे वडानो गन्नवाशे ए हवा नफ्स तबावे वडागन फिनामा एरुं कले गफानो माय अल्लाह गे तेदमगुं एक्किबा कफाने कोशरो मारस कलेगे तेदमगुं एक्किबावा मीहुन्ना हिसाब बल्लेवा दुस हंदान अत्तालिमुगे सबुं कदगंबा अजाब होट्टे अरे कुंगा गोन इशारा करे वाहके की मी इस्राएली रिवायत तो कोन वाहतके ए दाऊद के फन नोदिह नो अबिकमलुन मिल्को गंबा कमा अदे कलेफानोगे हंगुरामागे मे लश्करगे तेरेगा हिमने गायदक मुगावा ओरियागे मा रीति अंबक होरि कमा अदि एकलेफानो एन हंगुरामागे मैदान फोनुवा ए अंबि मी हावेस एकलेफानोगे मुमतल कातर नो एकलेफानोगे अंबिगे तेरेगा हे आमजसे कमा एक फोगे एकलेफान अंबि मे कोलन सतेकेन अरागेन दिया कमा देख फोगा de khasmun ale kuriga awon menna ibrahim de vidali wahaka nuwata e ayat awon menna ai ekelefan mihrab ge gal kon korbani daniko de mihun asa mihunge masala medu hukum korbi nuwata masala hoshari den daud fan engo adagati kama israeli riwayat ok mihunani ei hagigatu ekelefan qissa kama edwe kalum badage bayan ko devi den hindu ge ekelefan ma allah subhanahu wa taala ya kuttam badage khoshwateri badage tawba badage ti kama ekelefan saida kurabba henes kuring agon me ishara kuri wahaka ke ebe salegga මේ අවුන් මෙන්න ඉස්ලාමයේ තාරිඛ මොතව රිවායත් තෝකෙන්ගේ වාහත කෙනෝ හෙන්වස් අවුන් මෙගේ තේරේක මේ වාහත දෙකවේති තබේෆුන්ගේ මාලුමාතට අවුන් මේ වාහක දන්නවාලි දෙන් අවුන් මෙන් දාවුද් ෆානුගේ හයාතුන් ඉතුරු කිස්සාක බලාලා අවුන් මෙ ෆෙනිගන්දනි එදුහකෝ de anghinu ekalefanuge darbaram yannani asa dawa kurani koda kujja kamedu edde mihmes munani ekujja ki timanne kujja kama ekujja kirudin kama ekujja bala bodu kurani timam kama mi dawa kurani eketere gaki umurun dosofori anghene anika ki tangol zuwan anghene den dawud kufane hukum ekalefan hukum korvi ang e kujja ki e muskul anghem miha kujja kama den edde mihun note edde anghene nokumegen dia maguntika edde anghene na dimawi sulaiman kufana Sulaiman එතනක මෙන්න සවාල් කරවි කොබාහේ මියද දාවුද් ෆාන් කරවි හුකුමකි දෙන් එමි වහ දෙන්නේ මේ දාවුද් මේ සුලයිමාන් ෆාන් විදාලෝනේ තිමන්න තියබර මා ඉන්සාෆරි කොත බුන දීෆාන මේ khalemen දෙමිහුන් තිම කලේෆානුගේ අයිප්පුල වලිය ගිනස්තේෂ තිම කලේෆාන එකුජ්ජා දෙෆලිය ෆලාලුම ෆෝගා khalemen දෙමිහුන එකුජ්ජා බහාය දීෆාන මා ඉන්සාෆරි කොතෙන් නුහෙමි එහිඳුගා ඒක තෙරෙන් zuwan අංහි කොජ්ජා දන්නවනේ ඒ කුජ්ජකි mi e muskul anghe miha kujje ke bes halega timane kujje nune
hinduka Sulaiman faano e muskulan hemmiya gatun kujjatu labba e zuwam mi hadde bawi daloni e kujjaaki khalege dariyeke khaleye e kujjaak mammayeki ade mi hadis algonmenna me Bukhari Muslim gat me bayan ko deba hebay Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alayhi wasallam qala baynama imratan mahuma ibnahuma adami ebbes halegga ebbes mammayeku enage darifulu enage lomatiga halaku gen dakan nedene adami qissa agulmuna kid rasula bayan ko deba hebore kale faanuge arhim me hadis riwa karo bahmete Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alayhi wasallam qala baynama imratan mahuma ibnahuma jaa ad-dibu fazahaba bi ibni ihdahuma فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب ابنك أنت وقالت أخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود فقضى به لكبرى فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال اتوني بسكين أشقه بينكما فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى قال أبو هريرة والله إن سمعت بسكين قط إلا يومئذ ما كنا نقول إلا مدية आज मी हदीस का मी अबू हुरैरा रिवा करवा हदीस मी हदीस बयान को दे हो कलेफान विदान तिमन्न में दुहा को मी अगुण मी बालियं अरब मी कने सिक्कीन मी तिमन्न में दुवक्स दन्न बहिन नूने तिमन्न में ए बेनु कमरनी मुदियतुन ने मी बहे तिमन्न में बालियं अरब हम किया मिलनी ए अगुण दे मी बयान को दिन किस्सा के रसूल हदीस अगुण मी नस मी के बेफन मी दन्न वालिदिनी शेख अब्दुल अजीज हुसैन आज अगुण में दाऊद अलैहि सलाम के ज़मानु का हिंगाफुर हादिसातों के वाह का दक्कमुं ऐसा अगुण में मिहारू मी ज़मानु का हिंगी हादिसाता के तेरे बदल वगे मिलनी एहिं हादिसाया का आदे एकलेग फानु के ज़मानु का एकलेग फान नुकिया मंतरी वी बयाक आरामा मकुन तक का बदल वगे दिया वाह का अगुण में हम ए वाह के अगुण में तफसील को बया जाना आदे मी वाह के की अगुण में गे तारीहुगा वारा बोड़ा फाहग कोल्ले वारा खास वाहके ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला उफद्दवी मखलूके एब्बय ए जिन्सु अने जिन्सा बदलुवगिन दिया वाहक मिनूनी अगुण में अहाफेनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुलदुमंता कोम्मे कमकवस एहनमस अगुण में न मिहादिसा नू हादिसा इंसानी हयातुगा फिन्नाकशेन्नै इंसानु हैवानक बदलुवगिन दिया आदे इंसानकु हैवानक नोत इंसानुन तकिन हैवानुन तक्क बदलुवगिन दिया वाहके अगुण में न मिनूनी फिन्नाका नहीं दाऊद अलैहि सलाम के ज़मानु का हिंगाफुर हादिसातों के वाहकई अगुण में मिहार मिफाहक कोल्लनी इंसानु नोत इंसानुन तके हैवानुन तक्क बदलुई वाहके आदे एं इबारत कुन दन्नवनी नमा एकलेक फानु के ज़मानु का उड़ुनु बनी इसराइलुन की तरेगा उड़ुनु नुलफा बयकु नुबा बयकु रामा मकुन तक बदलुवगिन दिया वाहक मिवाहक के अगुण में मीगे खुरीगा मूसा अलैहि सलाम के वाहक दक्कमुन दिया अगुण में गिनसवान वाहक एनवस बनो इसराइलुन के तरेगा हिंगाफ ओतीती अगुण में मूसा के फानु के वाहक के तरेगा ए वाहक गिनई एनवस हकीकत का मिवाहक हिंगा मि हादिसा हिंगा दियई दाऊद अलैहि सलाम के ज़मानु का एम अगुण में ए वाहक मितनु का कोम्मे स्वर का जिक्र कोल्लाफा कुरिया दानी एम फुर्तम अगुण में मी हादिसा के सबब बलाला इरुगा मी कमें एबामी हुन्ना दिमाग अगुण में न इंगे मी वाहक तंग अडो हम दायरुगा बनो इसराइलुंगे मी हुन्ने की वरा गिना इम्तिहान तक का कुरिमतिलान जहुनु भाई अल्लाह सुब्हानहु व तआला एमी हुन्ना देवी नियमित धनवस वेगिंवे एगे नतीजाएंगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला एबामी हुन एकी गोइगोतुं इम्तिहान कुरेबु एगोतुं एबामी हुन्ना इम्तिहानु गे तेरेin इम्तिहाने मीवेस आदे मिबामी हुन्ना अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकलांगे कियमंतरिउमा एंगेवी एबामी हुन ए कियमंतरिकं अदा कुरा मिंवर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इम्तिहान कुरेवी एगोतुं एबामी हुन अल्लाह सुब्हानहु व तआला अंगवा एक एक कंतत्तक फरवा कुरमु गिंदिया अगुण में एंगे नहीं कोम्मे कौमिग्गा कोम्मे हिसाबिग्गा कोम्मे ज़मानिग्गावेस नुबाबेक रंगल बैक मुज्तमागे तेरेगा उले मुंदाने मुज्तमागे एम्मेन्ने की फाफा कुरुमुगे तेरेगा उलेने बैन्नु रंगल बैक अबदवेस तिबे नुबाबेकुस उलेने एम रंगल मीहुन नुबा मीहुन नसेहित्तरि वमु दिया दे अबदवेस एरवेस मिहारवेस एमा मी एगोतुं नुबा
mihuna rangalu mihun nasehet tervi banu israelunge teregavis Allah subhanahu wa taala mihuna miwagutu mi wahakaga kurimati korevi imtihanaki ebamihunna honihiru duwas ei ebamihun aram kura ebamihun mashifum mana korawa fa dohekamga Allah subhanahu wa taala wani lavwafa eduwahu ebamihun na mas hifum mana korevuma eku Allah subhanahu wa taala ge amur fulan e mastan ais gondoruga nuwata emihun ajje hisabuga ais tibekama wani migotan awmun emihun makaru hadam feshi e mastan hifumuge badaluga nuwata emihun dajaha negumuge badaluga ebamihun e mastan eki goiggota bandu kurakama ves tarih meo tarihigo safahatakun algon menna nuwata tafsirtakun algon menna fennange bawde megota kanta koramu diyomu hagigatuga mimihum makaru mi hadani mas hifumuge badaluga kore kanda masta tanaka wadda etam bandu kollima hama mas hifumuge eggoivi bami hunnan algon mi kurimus adwaha fawana bami hunna sarubi haran korewunima emihun sarubin teo hanagi teo beenun kuri mikahada makartan hadamun anna bayen emihunneki mi makaro hedumuge nuwata nukiyaman terivumuge natijaka vegin diyei ebami rama makuntaka badalu vegin diyu mi wahakata bayan korawa Allah subhanahu wa ta'ala kirti qur'anuga wahi korawani was'alhum anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr idh ya'duna fi as-sabti iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun manai kanduge asseriga oy rashamedu ebahi rasha vigota medu kalege faana ebami huna suwal korawashe honhira imedu ebami huna kandeli fawa goi mugurala adawa etteri kamun dia hinduwe ebami hunge masta ebami hunge honhir duwahu faaluwe fenigen ebami huna hamaya anna hindu adi ebami hun honhir nukura duwahu ebahi honhir duwaha khas wefawa alokan nukura duwahu emastan ebami huna hamaya naade efada inne timan Allah ebami hunge goi ballawame kiyaman tarikamuge dairain nikunna kamuga ebami hun vi kamattake ade mi ayatu algon menna engi faaluwege midani Allah subhanahu wa taala ebami huna honhir duwahu mas hifu mana korevika adi hama ehemme den jehigen ayatuga algon menna dehwegen dani e qawmuge mihun ge tere rangalu mihun e nuba amal kuramun dia mihuna nasehet terivi kan Daud alayhis salam ge wahaka mire mihasab medukanda Allah makwani irat kuravi amadamare ves mi wahaka ge nonimi obayak badalum umid kuramu program record kuri munab sattar husheilwi Sheikh Abdullah Jamil ufeddi Ali Abdullah assalamu alaykum